lấy nuôi lama thil thleng chan chin kan renwal to tun tum chu chung lama thil thleng chan chin ve thung o ne July sang ka zakua somriat le pali khan niza le somnga le pangachung mission nei tura Soviet Space Station Salyut 7 chuang Russian Cosmonaut 10 thilmak em mayan mufua eng danglam tak le minung niom takan muni Commander Oleg Atkov le Cosmonaut Vladimir Solovinov le Linoid Kizim te soiranin Space Station chu orange light hian aron tuam khup maya chueng chu Space Station chunga tanga chuak ni lovin pon lama tanga lo kalani reivak lo chung orange light chu a eng zual sau sawa men ngam lo khopa eng anita hiala eng lam anan en theile tak dawa chuan eng lo chuana ong phut mai chu an mu thei ta ni khami tuma Cosmonaut zong khan Space Station pon lama vantirhkoh pasari thlok kho mel an mu thawa ground control lam an bepo vata an thil dan chuan khang an thil mu te kha humanoid ni na langani an mel le taksa pumruwa mihring ang tak an nimiawatin ani amero chu thla an neya minute som chung chu Space Station rual zelin an thloka ti chuan an bo le ta ni niza le somruk le pasarina Soviet T-12 spacecraft atangin team dang crew pathum Vetalana Savitskaya Igor Vokle Vladimir Zanibekov ten antroi om velea chumi hnu loka Salyut 7 chu orange light lumde up chuanin atuam non lea chumi tumpo chuan vantirhkoh anin lar le thawani atira chun Soviet Union sarkarin crew ho hnena zepla turina hrila top secret ani Cosmonaut hovin an report dana chuan khang vantirhkoh te khanin hlim mel an puseng renga ma se then khat chuan crew ho kha station a anom reilu tu ka wangin an taksa chawa thil an musual mai ni an ngaya ma se mita mutu chu an zawain an nimio boxia an vai han musual chu arinom tlat silawni vantirhkoh an mu te chu alo bera fit som ko vela sang an ni hlom tlang puya an mission zo khovel an let le hnuin Cosmonaut ho khan rilrulama fello na an nei ni an rin do wangin medical test nei ni hiala ma se an taksa thil dik lo le fello om ho silo ni NASA Space Shuttle US astronaut tele International Space Station thunei tu te po khan vantirhkoh ni om tak an lo mu ve to a eng thil nge ni mihring an ni box silawati in an thil hei le ni ti chuan December ni hi sanga zakua songko le panga khan soho the Solar and Heliospheric Observatory atang point ni zirchian tuma an enline vantirhkoh nearin tam tak an lo mu to boka NASA ro chuan khang an thil mu te kha image artifact emo image processing a error mai ni nan ngaya masila chuting thil mu chu tam le sia vantirhkoh nge niang extraterrestrial being ti rilruwa om thei tarum mai ni Soviet Space Station Salyut chanchin kha claimin han soizaw le do ulokila Salyut 7 chu Russian Space Station ania khovel hel kwal turin April sangkha zakua somriat le pahnia tir chho khani February sangkha zakua som ko le bakhata hlui hlon ani le ta mihringin anan thunun masak bertum chu May sangkha zakua somriat le pahnia crew pahni ten Soyuz T5 inan tloa an tlo nun ber le tlo top na chu June sangkha zakua somriat le paruk khana nia chumi tuma anan tlo na spacecraft chu Soyuz T15 ani Salyut 7 an man chung zong chuan thoktu mi som pahni lain anan in thlak zak zaka an men module po som panga lai chu launch ani man bokani ti chuan a lo rei zela Space Station chuan in harsat an lian tham tak pahni nei ta nikwa September sangkha zakua somriat le pathum khan Vladimir Yakov le Alexander Alexandrov te han online radio wave transmission experiment an nei lai nia Yakov chuanin fuel tank pakhata pressure chu zaulek lek ti mu chuaka Alexandrov point fuel leak ti chu amu vele bokani ground control lam matangin pipe chu siam thatan tuma crew thok mek te thlak tu inoid kizim le Vladimir ten an repair tani ni som pakhat February sangkha zakua somriat le panga khan Salyut 7 chu an bepop thei ta reng lawa station chu om hladeu dora
a khol athi thup bokani heti lai khru omlo lai takan he chutia khol chia chu anwa khru dang han chole Vladimir Zanibekov le Victor Savington anan repair le ni anwa station electrical system athilea chu repair le thoma se electrical sensor a fello ti hriatani le ma se chu po chu siam that ani le ta thoni ato bera Salyut 7 chu kumsang ka zakwa somret le parukhan Soyuz T-15 crew 10 an lua vele ta ma se kumsang ka zakwa somret top lama tangin solar activity alo na sa to hlea kumsang ka zakwa tirlama phai ka chuan station a atmospheric drag azwalin thlona kong asu her tatana nisari February sang ka zakwa somko le pakhat khan Kapitan Bermudez town zone aron tlalutin ake them da chu Southern Pacific Ocean atla darani kanthupui kai hnoilam hoile taila tunhai mai pokhan vantirhkoh mu thu report atam le hle maya ma se chung zinga tam tak chu thil mu sual le ni anga ngai ve mai te po an ni hloma tin vantirhkoh le pathian ri ruang le piansi anga han me bel thei tur thil mu ani fawa chum mishingemo isu ma piansi ang takalangte lei isu mel ang takalangte mun bal le chuar nok lai te po me bel ani sel boka chu wangin tam tak chu me bel chopatanga rin le soivul mai te pon oma amero chu thil thleng tak tak po om ve nuk thovina rin omani Richat Structure hi Eye of the Sahara ti le Gulf Air Richat ti te pon an soya hemun hi zirang kual biel rui ni in Africa khomola Sahara disata omania chulai chu West Central Mauritania khwading bul mai ania kem somli la zawin ziarang na in akwal chuak rui mai ni tun ma chon asteroid impact wanga hetia loin siam ta hini in an ring bera ma se abial kwal dana tanga anan ngai ruat chian hnuin chutiang wang lam ni lovin lava luang wanga in siam le leilung kal ral wanga in siam ne zokin an ring le thani chubaka hemun leilung hi late proterozoic khun lai leilung in siam sedimentary rock khania ngai anoma tlang ka nga tanga lava ir chuakina siam ni in an ring bokani amero chu hetia leilung ziarang bial kur mai hi chutiang thilwanga in siam ve tango chu ani theido nem ni le mishing masa te kut chuak le sul nu ani theizo kangem khovel pon lama minung ho sul nu te alo ni zok me lo mo mithiam tena an lawom chan chiang taka an thil fia theilo le an chui chu theilo hi leilung in herdang lama wanga in siam chu ani theido nem ni chutiang chu lo ni ta se finfia dan om ngai tura ngai ponia ma se finfia phak bak ani tlat box ni alien house nu po chu lo ni ta te reng se enga tan nge an siamang ti le an man zui to lo chan po chu engwa nge niang ti te po hi ril ruwa alo lang hal thei mai ome Richat Structure soi hi chuanin Balls Pyramid te Baltic Sea anomaly te le mun mak dang te po kan ngai tu chuak ngalena rin oma chuwang Richat Structure mel mang en hian nunna nein an siam ngei ni tatarin na hi mitam tak ril ruwa omani alan dan le ziarang thlirin engemo bi ka tan siam ani theidlata asteroid impact ani ring anom line UFO nu ma po ani thei tho boka chuti rualin humanoid lam te po kantin zone thei mai ome ai nga po chulo ni sela thilmak le mithiam tena an fin fia theilo hi chu ngai ruat na lo chui ve vak vak bak ti thei kan nei silo ni kata tumbo lightning hi thilmak tak mai atmospheric phenomenon ni in Venezuela rama omania kata tumbo river zone a chau kol phele trek tla hi a om tlat thina ni kem nga asanga thlipui le chum invial tup tupin trek atla tuar thina chu chuan kumtin zan za somli tanga za somruk o zia thina ni nikhata dar kar som trek atla ur mai thina achang chuan dar kar khata voi zani le somria te trek tla au man thin bokani hei katatumbo river chuan katatumbo lake a alwan lu an lai vel tak mun zalu te athleng thina nia chirdiak le dum po atam em bokani kumzatel hetia trek atlak dum thin hnuin kumsang ni le som January tanga April khan trek chu tlem thanta hetia kiem tak duak chan chu khokheng wangani amero chu thlatam ve hnuin
thilmak chu amang thoina ronom chun zom le ta hlo maya katatum bo thlipui le kol phe choi choi hi markai bo lek le abul vel chir muna thlitle atanga in siamania heng thli ta hianin Andes tlang Perija Mountains le Merida Cordillera tlang ten suwa thli chu mun thuma tanga in fin khomin sa le nong ain pol sop tawaka chu chun electrical charge sa siama boruak chevelin tlang pang an sut chuan boruak chu alo khau ta sot maya thlina takalo umtani trek le kol phe an siam ta boka hei hi khothima tanga dar kar khat nuwa omzia thinani kum sangka zakwa somruk le paruk le sangka zakwa somsari in kar khan Andrew Zavorsky chuan helai mun vel endikin investigation po voi thumlai nei to University of the Andes atangin anpui bom bokani kol phele trek la dum na sat na lai bik ta chu Juan Manuel de Aguas National Park Claras Aguas Negras le West Lake Maracaibo tenin an soya kumsang hazakwa somko le pakhat khan hetia thil maktak thleng sia hi helai huna borok vot le lum in to khom vak wang nin an soi bokani zirchiana tanga landanin trek lak na sat chan dang le a chuan helai mun vela le nuai lama hian uranium ngei nan ringani kumsang hazakwa somko le pasari le sang ni in kar khan Nelson Falcon chuan zirchiana sang anaya helai dum le leya te hian methane tam leya chu alo pu chuak renga chu atopa kol phele trek lo phana chanani atini hemun hi abul ngai cheng native ten rip abatin an soya zia chu river of fire tinani pathian te thil ti nianga in antri leya anu Caribbean of colonial period hun lai khan kol phe eng choi hi anmang tangkai thin leboka longmi ten khochin rian nan an man berani anti thina chuwang chon lighthouse of Katatumbo tile Maracaibo beacon titain an phu helani ganes all record a phaichon khovela kumtina trek tlak na sat ber na mun ani ta helani Skinwalker Ranch hi Sermon Ranch ti te poin an soi thina amun zaw zong hi ekar zali le somriat vel ni in southeast of Bala Utah omani paranormal le UFO mungun na munania amun ming Skinwalker Ranch po hi Native American thon thua Skinwalker ti ming choi phuani an soi dan chuan hem huna thilmak le rap thlak tak thleng thin ne soi thin chu atak nge mu an sak wangin chungko pakhatin hem hun hian leita kom kelehar le co-author George Nopten hem huna mi te mu thin report tam tak thin chu zirchian duna wangin National Institute for Discovery Science in an lu tak chanchin an ziak nge ni kha UFO an musin wangin UFO Ranch ti in an no soina sa hle to thin bokani kelhar le Nopten an soidan chuan mi bo chanchin mutilate kettle UFO le aram sa thol tak mit sen room mu thu da chu evidence za la ya boka chu baga magnetic fields lom tak chiana hial thlen thei thu te chenin an soya kumsom chuang liam ta to khan ramsa suasam chan somna thlen chanchin hi anlo soivul chuk to thina mission khat phei chuanin haunted ranch in Utah ti hilin an soi bok thina ni kettle mutilation le rainbow kettle disappearance thlen thu phei chu soisen lo khopa tam mania sermona bong po somlai bo bokani UFO po football field tiat jetalian thlok an lo huna sa to thin hlea kumsang kha zakole somret khan rancher pakhat terracer manan silvarang tak bial pup mai fit somlia lian Skinwalker Ranch vela tumma muwa chumia wangchun Sermon Ranch anti pha ve tarengani terracer mana khan UFO atanga alien holo chuka mu to thu lo soi to boka mi hring pian siang tak fit sari vela sang dum su ta in thuam ni na soya sermon ata chung ko chuan eng light tam tak thlokan muwa chung light zinga engo ber chu an ui pathum bo kha labau tu ni nge an ngai thun soi bokani achan chu light thlok kha ui te chuan an bowa an chiama ui pathum da chu an va bo hlen ta dei tlatani chu mai baka ama nguin sermon nge khan zan khat po motora in lampana tlan lai chu light in alo vak to maktak le ta chu o maktak hriatani thina khoi tanga lo chuang nge tiero hriat chian har sa takani tlat thin thunga ran lubung le thlalhim kalvel mu ani fo bokani
he hmuna hian UFO an hmu sin ema wang le bona tam eng wang po ne nge UFO hil tin an soi to thin boka an huwa Skinwalker Ranch ti ania achan chu henglai nai vaya cheng ten si hal mi hring anga kal ut Skinwalkers tia he hmun hming hi an soi thin wangani Skinwalker hi liukan ti le Wendigo ti te nan soi bok thina Wendigo chu mithi sa e thin ni an soi ni he chan sin hi Latin American thon thua chupakabra nen po insom na niang ai ni Robert Bijilo soidan chuan kumriat chung Skinwalker Ranch avazir chian hnu point paranormal activity lam thil ala tong ve meu lo ni then khat ngai dana chuan in soi thaina mai ni te na lang ma jok thina ma se he mun chan chin hi ngainom tak takin mi rang an ziak na sa hlea Skinwalker Ranch be chana film siam po nual mokani UFO baka Bigfoot te Dogman te Giant Wolf te Phantom Cats le Little People an ti te po munia in soyan tam hlea chuwang chuan hmun hlom mak le dangdaya han chal turin ngaidan siam har sa ta hlea chuti rualin engthilemo tak po lo ve thei tho ni tlat tho ni chuwang chuan hmun hlom mak le dangdaya han chal turin ngaidan siam har sa ta hlea chuti rualin engthilemo tak po lo ve thei tho ania engmo thil thleng mak tak thin ni lo se chu heti tak hian mi rang chan chin soi hi hriat tur om silowa chuwang chuan rin dan le thlir dan chu keimani thawa in ngat mai te se Stonehenge chung chang hi chu midang soi po in lo hre to mai theya lungthukim na ni han soi ve le hrim teng Stonehenge hi prehistoric monument ania Wiltshire England a omani chu Amesbury tanga thlang lam kem thum vela hla omania tin Salisbury tanga mar lam kem som pathum vela hla omani archaeologists ho chuan BC sang thuma tanga BC sang ni vela sakhani in an ring thungani Stonehenge omna hmun site le ache vel ramte hi UNESCO list of World Heritage Site a kumsanga zakwa somret le paruk khan zialunia tin Stonehenge hi England Crown tania English Heritage atanga en colony bokani achevel ramero National Trust tabi kania Stonehenge an sak tan tira thlan mula tan manani mela nu ma vela po BC sangthum velo upa ru mu ani bokani lunglian pui rem khom tur hian an construction technique chu hria thiam har lea engthil nge an man ti hria theina tur evidence po om chuang lawani author thren khat chuan Stonehenge saknan builder te khanin supernatural an hmangtang kain in ringa chuti ani lo chuan khating taka lungrol le rit te kha norson thei ani tat lo ni huil le pulley system mu chu ani main prehistoric bi te khan engtin nge khatiang lungpui rol kha an lum son theyang ma se theory tlang lon tak pakhat chu thingluang an rem tlara achunga chuan lungpui yan da an nor tol theini ngaidan dang le a chuan an nor tol na konga ran hriak an hnoi nal masa ani ring anom bokani tun hai khan Stonehenge hil fiana theory pani oma Society of Antiquaries of London professor le president ni kop Goffred Wainwright le Bournemouth University a OBE Timothy Darville ten Stonehenge in enkol damna hmun ni nan ngaya he hmuna ruang phuma tam ema wang le thlan then khata ru hliam evidence mu tu rom nuala wangin inti dam theina atan an hmun center ni nan ngaya chuti rualin Stonehenge thil chi rang ti na hmuna an hmang ve tho ni in alang bokani pathian biak na hmuna po man ani tho bok ni in ngai anom bokani tin isotop analyze atanga alan danin ruang an phum then kha chu hmun danga mi ania rol thar pakhat BC sangkhan le zanga le somma an phum chu Mediterranean Sea bulvel ramami nia chu mai baka metal worker BC sangni le somthum hun lai phum Amesbury Archer tia an soipo Germany Alpine Foothills bulvela Salian khani Boscombe Bowman apokha wela satang emo Britannia tangin emo France satang emo he hmuna kal thin ni langa alela ma chuan Sheffield University a Mike Parker Pearson khan Stonehenge hi serle sang thil man na hmuna nia Durrington Walls le River Avon tenen an omna hmun in hnai tak ni in asoya Durrington Walls hence omna vel so minung te chena nia Stonehenge ro mithi hmunani
Stonehenge bo pheina avon umna pheivel chu minung le mithi te khokar kong ni inangaya tin sa khuwa tharau le chungril lam nena inzom tlat angin soima se Stonehenge chu khovel pon lama thil omte thlir na mun ania eclipse stalls te equinox le celestial events nang te shil lok theina ni ina soini University of Sheffield British researcher thachuan Stonehenge muanna le inpum khanna entirna symbol atana sakni na ngai bokani achan chu khati hun lai Britain Neolithic mi dekha inpum khatna lam khoyan nia ram ti ral muan chu an thu pui singa mi ni nam thon thu tanga landana chuan Ireland ramanu pakhat nena tangin khang lungpui dekha ram huain an leya an fun khoma Salisbury Roma an phuru phaya akong laka avon huna lungpui pakhatan thlawa abak jong chu Salisbury an thlen pui ta ni Arthurian thon thua alan dane ro chuan million te tan puina in Merlin and Stonehenge chu asiam ania go phrase dan chuan Stonehenge lungpui te hi healing rock an nia giant density ni million ho khan inti damna tan lungpui te chu Africa tangin Ireland an la phaini kumzabi som pangana hunla King Aurelius Ambrosius chuan sakson honen an do thuma noble sangthum thita te hriat dangnan lungpui te chu Salisbury phun na duwa Merlin thuron bo zuin amuna tan Stonehenge thlan ani thani achan china chuan lal khan Merlin Uther Pentagon Arthur pale pasal tha sing khan le sanga lai mai chu Ireland ramal lungpui in hung thluak kha wati chaturi na tira chuan vakal na mun tur chu milan hovina Mount Kilarasa lungpui an phun chone chu an vakal na chuan Irish mi sang sari lion thata ma se pasal tha hovin hruishwalin lungpui chu po tol an thuma an thei ho lo ni amero chu Merlin an giar le athiam na mangin atitluta Britain lama lak phei ani thei ta ni Saxon thon thu dang le Briton thon thu danga chuan King Hengis chuan Britannic world so ruai kilpuya soma ma se ami te chu thu pe in Britannic sipai ho chu an that ta chima mi zali le somni lion thadani Hengis chuan athil ti hriat ringnan Stonehenge lungpui ta khu aphun tlar ta ni Stonehenge hi tu siam nge ti le engatana siam nge ti chiang takin hriat thei ni lo ma sela omje thuk tak chu anai nge arinom tlat thungani